kamere ku muhungu uyu munsi. Guess who? Turi kumwe nande, turi kumwe na Davis D. Zakomeye uyu munsi hano iwacu mu Rwanda. Davis, welcome muri Ten Battle. Salam. Umeze fresh? Ni fresh. Uriteguye? Cyane kabisa. Bana ndakubona. Sawa cyane. Okay. Davis D muramumenyereye, muramuzi mu ndirimbo nyinshi, afite ama hit songs hano mu Rwanda yakoze. Ntabwo ari wenyine rero navuze ko hari n'umuhanzikazi nawe ukomeye mu njyana ya hip hop ndetse n'izindi zitandukanye bamwita Young Grace. Young Grace bagwaye ikaze muri Ten Battle. Thank you. Grace meze neza? Bombo. Yeah, play imbere ya match. Oji. Hey, so mwiteguye Ten Battle? Yes, cyane aho. All right, sir. Muri tayari. Turi tayari cyane. Ready kabisa. Ni Ten Battle rero twagiye ikibazo cya mbere n'ubundi ndahita mera kuri Davis D. Ikiza cyanyu mwese iba nibeshye mwabaye mu ntara. Umwami w'amajyepfo nubwo ntazi niba amajyepfo avuga arayo hariya mu nawe umwami w'uburengerazuba za Rubavu. So n'ubwoko bungahe bw'ibihingwa by'ibinyampeke wavuga mu gihe cy'amasegonda 30? Ibinyampeke bimeze gute? Oya kameme. Ntabwo mukopeza ibinyampeke ntabwo. Davis urabizi? Okay. Ushobora kuba ati nta na kimwe nyine. Oya ibinyampeke kameme ngomba gusobanura. Ndagukopeza kimwe wenda tuvuga ibigori. Ibigori. Ibihingwa byera akavaho utuntu tumeze nk'utubuto. Reka tuvuge. Okay. Ibigori ndagukopesha ni kimwe. Avuga bingahe? 5. Bitanu. Davis avuga 6 cyangwa 7? Ibinyampeke. Cyo twita ibinyampeke. Avuga 6. 6. Young Grace avuga 7? Shana bivuge kabisa. Okay. Davis D mu bwoko bw'ibihingwa muri kategori yitwa ibinyampeke agiye kutubwira ibinyampeke 6 azi. Ibinyampeke ubundi. Uyewe ugiye cy'amasegonda 30 gatatu 2 1 go. Harimo ibigori. Yego. Harimo ibijumba. Yego. Harimo amateke. Harimo ibihaza. Yego. Harimo amasegonda 10 yasigaye. Ibihaza, harimo Amashaza. n'amashaza. Yego. Si bitanu se byuzuye. Inota yajya kwa Young Grace. Ntabwo ibijumba ari ibinyampeke, ntabwo amateke ari ibinyampeke. Ibinyampeke dusangamo amasaka, dusangamo soya, dusangamo ingano. Sorry, icyashoboye ni ibigori. Mbere Davis, ni uturere tungahe mu turere 30 tuba hano mu Rwanda bavuga mu gihe cy'amasegonda 30? 5. District eshanu. Young Grace uramurusha uvuga 6? Ndavuga 6. Okay, Davis, urarenza? 7. 9. Aha, batira ryo. Uravuga 10? Natuvuga. Aha, 9? Uturere. So mu gihe cy'amasegonda 30 Young Grace agiye kutubwira uturere 9 hano mu Rwanda. 3, 2, 1 Young Grace go. Akarere ka Rubavu. Yego. Akarere ka Musanze. Akarere ka Kamonyi. Akarere ka Gasabo. Yego. Akarere ka Kicukiro. Yego. Akarere ka Akarere ka Nyagatare. Akarere ka Nyamata Rwamagana. Tarangiye uturere 9. Ntabwo turarangira Okay, akarere ka Nyamasheke. Byarangiye. Uvuze 8 kandi wabuze 9. Muri utwo 8 natwo harimo akatari akarere. Ikibazo cyacu cya gatatu kirajya kuri Young Grace. Young Grace twihuse cyane rwose. N'abakinnyi bangahe b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bavuga mu gihe cy'amasegonda 30? Abakinnyi 2. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bavuga bangahe? 3. Young Grace urarenzaho 4 cyangwa 5 abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Oya. Jonathan iryanjye. Uvuze 3. Niho ugiye gusubiza nyine. Mu gihe cy'amasegonda 30 Davis D yagiye kutubwira abakinnyi 3 b'Abafaransa. 3, 2, 1 go. Mbappé, Pogba, Giroud. Inota rya Davis ko n'umupira numva ukurikirana.